아유, 반갑습니다. 자, баярлалаа. 모두가 나담 축제에 가 있을 시간에 이렇게 하나님 앞에 예배를 드린다는 것 자체가 사실 엄청난 기적입니다. За бүгдээрээ одоо энэ наадмын одоо баярын үеэр ингээд хамтдаа байж мөрөглийн цагийг гаргаж байгаад одоо 우리 үнэхээр 옆 사람과 함께 ажилттай 인사하도록 өдөр юм 하겠습니다. аа. За хажууд байгаа үнтэйгээ мэдчлээ. 하나님을 만나 너무나 감사합니다. Бурхантай уулзсандаа үнэхээр баяртай байна. 한 번 더 인사하겠습니다. Дахиад хэлье. 또 당신을 만나서 너무나 감사합니다. Мөн тантай уулзсандаа үнэхээр баяртай байна. 네. 아멘. 읽어드린 말씀을 가지고 감사 공동체라는 제목으로 말씀을 За 선포합니다. тэгээд өнөөдрийн сэдвээ ишлэлээр одоо дамжуулан талархлын хамт олон гэдэг сэдвээр номлол хийе. 자, 어떤 몽골 초원에 보니까요, 한 노인이 손자와 함께 같이 말을 돌보고 있었어요. За нэгэн одоо Монгол тал нутагт одоо хөгшин эр одоо ачуутайгаа хамт амьдарч байсан. 해가 질 무렵에 그 손자가 할아버지께 하나를 물었습니다. За тэгээд тэр хоёр нар жаргаж байхад ачхүү өвөөгөөсөө асуусан. 할아버지, 하나님은 어떤 사람을 가장 기뻐하실까요? 물었어요. Өвөө одоо бурхан ямар хүнд одоо хамгийн их баярлдсан болоо гэж асуусан. 그랬더니 할아버지께서 이제 웃으면서 말씀하셨습니다. Тэгээд өвөө нь одоо инээмсэглээд хариулсан. 오늘도 우리 말들이 건강하게 돌아왔지 않냐? Өнөөдөр манай мордууд одоо аюулгүй буцаж ирсэн билүү? Ирсэн тийм үү? 이러한 삶에 있어서 당연하게 생각하는 사람보다 오늘 우리 가족과 가축을 지켜주셔서 감사하다라고 고백하는 사람을 기뻐하신단다 그랬어요. За тэгээд ингэж одоо байх ёстой зүйл баярлахаас илүүгээр одоо бурхан минь одоо өнөөдөр ч бас бидний гэр бүл бад сүргийг хамгаалсан эзэнд баярлаа гэж хэлдэг хүнд илүү одоо баярлах болно гэж хэлсэн. 그러면서 이 할아버지께서 한마디를 덧붙였습니다. Тэгээд өвгөн дахиад нэмж хэлсэн. 사람은 잃어버린 말 한마디 때문에 밤새 걱정한다. За хүмүүс одоо нэг алдагдсан хоньныхоо төлөө одоо шүнжин санаа зовдөг. 잃어버린 말 한마디 때문에 하나님께서 지켜주신 99마리의 말들은 쉽게 잊어버리곤 한다라는 얘기를 했어요. За тэгээд тэр нэг л алдагдсан одоо морныхоо төлөө санаа зовдөг мөртлөө бурхны тэр хамгаалсан үлдсэн 99 одоо малан одоо амархан мартдаг гинэ. 우리도 그렇지 않습니까? Бид ч бас одоо тийм биш гэж юу? 우리는 하나님께 툭하면 이거 주세요, 저거 주세요 많이 기도합니다. За бид одоо бурханд одоо байнга одоо надад үүнийг өгөөч, түүнийг өгөөч гэж одоо байнга залбирдаг. 그런데 오늘도 우리에게 생명을 주시고 우리를 지키시고 우리를 일할 수 있게 인도하심에 감사하는 것은 거의 없어요. Гэтэл одоо өнөөдөр бидэнд амьдрал бэлгэсэн, гэр бүлийг маань хамгаалсан, ажиллах боломжийг олгосон, мөргөл үйлдэх боломжийг олгосон бурхны тэр нэгүсэлд бид одоо хэр их одоо талархаж байна вэ? 또 하나님을 예배할 수 있는 이 은혜가 사실 보통 은혜가 아니잖아요. За бурхантай хамт одоо мөргөл үйлдэг энэ ажил бол одоо тийм жирийн одоо ажил биш юм аа. 그럼에도 쉽게 우리는 감사를 잊고 사는 일이 굉장히 많이 있습니다. Тэгээд одоо бид үргэлж одоо бурханы дээр үтээсэн зүйлд одоо үргэлж талархаж байх хэрэгтэй юм аа. 말을 아무리 잘 타는 사람도요. 말이 있어야 말을 타죠. 그렇죠? За хичнээн одоо морь чадварлаг одоо ундаг эдэлдэг хүмүүс морь байхгүй бол одоо тэр зүйл одоо хэрэггүй штэ. 성도에게는요. 감사가 있어야 하나님이 주신 은혜를 누릴 수가 있습니다. Гэтэл одоо итгэгч хүний хувьд бол одоо талархалтай байж одоо бурханы нэгүслийг эдэлж чадах юм аа. 그런 말이 있대요. 노래는 부를 때 노래가 되고 Яа тийм үг байдаг. Дуу бол дуулах үед л одоо дуу байдаг. 사랑은 또 표현할 때 사랑이 된다고 합니다. Хайр нь болохоор зэрэг хайраа илэрхийлэх үед л хайр байдаг. 사랑합니다. хайртай шүү. 그리고 또한 축복은 감사할 때 진짜 축복이 된다고 합니다. За мөн бас одоо ёроол нь одоо зөвхөн талархал илэрхийлэх үед л одоо ёроол болдго юм аа. 아무리 하나님께서 우리에게 주신 축복이 많다 한들 우리가 그걸 감사로 받아들여지지 않는다면 그게 어떻게 우리에게 축복이 되겠어요? За бурхан бидэнд хичнээн одоо их ёроол өгсөн ч бид тэр зүйлийг одоо талархалтайгаар талархахгүй байх юм бол энэ нь бидэнд одоо ёроол болж чадах уу? 그렇죠.
Тийм бижгөө. Тийм 주신 бижгөө. 것에 감사할 수 있는 게 엄청난 사실 축복이에요, 이것도. Өгсөн зүйл талархна гэдэг бол одоо хамгийн дээд ажил юм аа. 최고의 믿음의 고백은요. 감사합니다라고 말하는 것입니다. За хамгийн одоо дээд одоо итгэл бол баярлалаа гэж одоо талархах бол хамгийн дээд итгэл юм аа. 오늘도 하나님 앞에 무언가를 달라고 기도하는 것보다는 한 번 더 감사를 고백하는 사람이 되시기를 바랍니다. За өнөөдөр ч гэсэн одоо бурханд одоо тийм юм өгөөч гэж гуйж залбирсан бол түүний оронд одоо бурханд танд одоо бүхнийг өгсөн танд талархлаа гэж залбирахыг 사실 우리가 어떤 상황을 마주하더라도 이 감사할 수 있는 신앙이 있다라면 그 인생 끝난 겁니다. За бид одоо бурханы тэр туйлын эрх мэдэлтэй байдалд итгэж ямар ч нөхцөлд талархаж чадах юм бол бидний итгэл одоо төгс дээд болох юм аа. 내가 아무리 뭉크가 없을지라도 감사할 수 있어야죠. 그렇죠? Бид чинээ одоо мөнгө байхгүй ч гэсэн байнга талархдаг байх юм бол одоо бидний итгэл бол илүү баяр ёслолтой байх болно. 오늘은 이제 맥주 감사 주일이라고 합니다. За өнөөдөр бол одоо ургацын талархлын нэм гариг байгаа. 이 맥주 감사 주일이라는 건요. 이제 보리를 추수하고 하나님 앞에 감사를 드린다는 의미가 있는 날이에요. За энэ ургацын талархлын өдөр нь болохоор шууд утгаараа үр тариагаа хурааж одоо бурханд талархал илэрхийлэх 오늘 утгатай 아까 юм аа. 우리 성경을 같이 읽었듯이 하나님께서 이스라엘 백성에게 세 가지 절기를 지키라고 하셨습니다. За өнөөдөр энэ ишлэлээс уншсан шиг одоо бурхан Израилийн ард түмэнд жил бүр 3 баяр тэмдэглэхийг тушаасан байдаг. 그 절기가 대표적으로 유월절, 맥추절, 수장절이에요. За энэ баяр нь болохоор зэрэг дээгүр өнгөрөх баяр, ургацын баяр, майхан баяр юм аа. 하나님께서는 이스라엘 백성에게 계속 이 절기를 지키게 함으로써 나를 기억할 수 있도록 만드셨어요. За бурхан одоо энэ Израилийн ард түмэнд одоо энэ баяруудаар дамжуулан намайг одоо байгаа гэдэгт одоо надад талархаж амьдрах хэрэгтэй юм а гэдгийг одоо энэ 3 баярыг тэмдэглэснээр хамтаа байгаа гэдгийг одоо илэрхийлсэн байгаа. 그리고 이스라엘 백성을 구원하신 이가 하나님임을 기억하며 감사하도록 이 절기를 직접 제정하신 겁니다. За мөн одоо тэр Израильч ард түмнийг бурхан сонгож тэднийг одоо тэр хэцүү үн зүйлээс одоо аварч өршөөсөн гэдгийг одоо үргэлж санаж мэдэрч байхад зориулж одоо энэ баяруудыг тэмдэглэсэн байгаа. 한국 교회는 특별히 이제 7월에 이제 첫째 주 한 해의 절반이 지났을 때에 이 맥주 감사 주일로 지켜집니다. За Солонгосын сүмүүд одоо энэ 7 дугаар сарын эхний 7 хоногийг жилийн эхний хагасын төгсгөл 2 дугаар хагасын эхлэлийг одоо илэрхийлж ургацын баярын талархлын нэм гариг болгон тэмдэглэдэг байгаа. 2026년 상반기 지금까지 인도하신 하나님을 믿으며 За 2026 оны одоо эхний хагас хүртэл одоо бурхан биднийг хамгаалж удирдах ирсэн гэдэгт итгэн 앞으로도 완벽하게 인도하실 하나님을 기대하며 감사하는 날인 거예요. тэгээд одоо үлдсэн одоо 2 дугаар хагаст нь эзэн намайг одоо төгс удирдан хөтлөх болно гэдэгт одоо итгэлтэйгээр 하나님 자녀는요. энэ баярыг тэмдэглэдэг. 하나님 자녀는 감사하지 않을 이유가 없습니다. За бурханы хүүхдүүд бол одоо талархахгүй байхын арга байхгүй. 이미 하나님 자녀라는 엄청난 신분을 받았고 창조주 하나님이 지금도 나와 성령으로 함께 하시기 때문이죠. Биднийг одоо хүртэл хамгаалж одоо удирдан чиглүүлдэг бурханд талархлаа илэрхийлж мөн жилийн үлдсэн хагас бидэнтэй хамт байж биднийг удирдан чиглүүлэх болтугай гэж одоо энэ баярыг тэмдэглэдэг байна. 무엇이든 하나님께 요구하고 기도할 수 있어요, 우리는. Бид одоо юуны төлөө одоо бурханд одоо залбирч гуйх вүлээ. 하나님을 아버지라 부를 수 있는 최고의 신분을 받았습니다. Бурханыг одоо бидний эцэг бурхан гэж одоо дуудах одоо эрхтэй болсон бурханы 우리 몽골 예배국 болсон 성도님들 байгаа. 날마다 마음 깊숙한 곳부터 감사가 고백되시기를 예수님의 이름으로 기도하겠습니다. Тэгээд одоо манай Монгол цуглааны гишүүд өдөр бүр одоо зүрх сэтгэлийн гүнээс талархлаа илэрхийлдэг одоо жинхэнэ одоо итгэгчнэр болох отгой гэж Есүсийн нэрээр залбирч байна. 첫 번째로 근원적인 감사입니다. За нэгдүгээрт болохоор талархлын үндэс. 하나님께서는 출애굽했던 이스라엘 백성들에게 하나님의 택한 백성으로 살아가는 새로운 삶의 방식을 주셨어요. Бурхан Египтээс одоо зүгтаж гарсан Израильчуудтай Бурханы
сонгосон ард түмэн болох шинэ амьдралын хэм маягийн талаар 그중 өнөөдрийн энэ 하나가 ишлэлд ярьсан 아까 байна. 말씀드렸던 세 가지 절기를 지키는 것이었습니다. За эдгээрийн нэг нь одоо бурхан өөрөө тогтоосон тэр баяр ёслолыг тэмдэглэх тушаал байсан. 절기는 쉽게 말해서 하나님께서 행하신 구원의 역사를 기념하는 의미를 가지고 있어요. За энэ баяр ёслол нь болохоор бурханы хийсэн авралын ажлыг дурсаж талархах ёстой гэсэн утгыг агуулж байгаа. 몽골에서도 이제 차강사르나 아니면 나담 같은 이제 명절이 있죠. За Монголд ч гэсэн одоо цагаан сар болон наадам гэдэг одоо баярууд байдаг үстэй. 지역에서 진행하는 오늘 같은 나담은 사실 날짜를 제대로 안 맞춰서 진행하지만 원래 7월 11일에서 7월 13일 딱 나담 기간이 정해져 있잖아요. За бүс нутгийн хувьд одоо наадмын цаг хугацаа баг зэрэг өөрчлөлттэй байдаг боловч одоо улсын хэмжээний баяр ёслол нь болохоор 7 сарын 11-ээс 13-ны хооронд тэмдэглэгддэг. 이스라엘 백성들에게는 하나님이 이러한 절기처럼 딱 지키라고 주신 거죠. За үүнтэй адил одоо тэр израильчүүдийн ард түмэнд бурхан өөрөө эдгээр баярыг зориулан одоо тогтоосон байгаа. 이스라엘의 절기는 레위기 23장에 보면 총 7가지가 나오긴 합니다. За Левит 23-та Израилийн тэмдэглэх ёстой 7 баярыг чагсаасан 그 байдаг. 7가지 중에 오늘 말씀드렸던 아까 유월절, 맥주절, 수장절 요 세 가지가 3대 절기로 지켜져요. За тэдгээрийн төлөөлөл нь бол одоо түрүүний хэлсэн өнөөдөр ишлэл гардаг дээгүр өнгөрөх баяр, ургацын баяр, майхан баярыг хэлж байгаа. 이 절기들은 예수 그리스도를 통해 인류를 구원하신 하나님의 구속사와 깊이 연관되어 있습니다. За эдгээр баяр ёслол нь болохоор Есүс Христээр дамжуулан хүн төрлөختнийг аврах Бурханы авралын түүхтэй гүнзгий холбоотой юм аа. 그중 가장 핵심 절기는 바로 이 유월절입니다. За түүнээс хамгийн гол баяр бол дээгүр өнгөрөх баяр юм. 유월절은 이스라엘 백성들이 출애굽한 사건을 기념하는 날이에요. За дээгүр өнгөрөх баяр бол Израильчүүдийг одоо Египтээс гарсныг дурсдаг баяр байгаа. 애굽에 임한 재앙 때요. 마지막 재앙이 애굽의 장자들은 죽임을 당하는 그러한 재앙이 임했었어요. За Египтэд орсон сүүлчийн одоо ууган хөвгүн гамшигын үеэр одоо Египтийн ууган хөвгүүд одоо алагдсан боловч Израильчууд хурганы цусаар аврагдсан байдаг. 가축이든 사람이든 첫 번째 태어난 사람이 죽는 그런 재앙이었습니다. За тэр гамшигын үеэр одоо бүх ууган хөвгүүд алагдсан байдаг. 그러나 문지방에 어린 양의 피를 바른 집에는 죽음의 저주가 넘어갔어요. Тэгээд тэр үлдсэн одоо ард түмэн тэр хурганы цусаар одоо аврагдсан байдаг. 그렇기 때문에 유월절이라고 부르는 겁니다. Тэгээд хурганы цусаар тэмдэгдсэн байрууд одоо өвлийн хараалаас аврагдсан байдаг. 영어로는 패스오버라고 합니다. За энэ нь болохоор дээгүр өнгөрөх гэсэн үг юм. 그렇죠. 몽골어는 англиар хэлэх юм бол 데그룽그루바야르라고 하나요? Passover гэж хэлж байгаа. 유월절 다음 날부터는 무교절이라는 이제 절기가 시작이 됩니다. За тэгээд энэ дээгүр өнгөрөх баярын дараагийн өдөр нь болохоор зэрэг эсгээгүү талхны баяр 이 үргэлжилдэг байгаа. 기간에는 이제 누룩이 들어가지 않은 쉽게 말해 이제 빵을 부풀리는 그런 효모가 없는 빵을 먹었어요. За энэ нь юу вэ гэхлээр зэрэг одоо хөрөнгөөр талхыг эсгдэг тэгвэл одоо тэр хөрөнгө байхгүй тэр талхыг одоо 7 хоног иддэг байгаа. 이 누룩 없는 떡을 먹는다는 의미는요. 세상의 서론적인 것에서 벗어난다라는 뜻입니다. За тэгээд энэ эсгэгч буюу тэр хөрөнгнөөс нь одоо хөрөнгө байхгүй салгадаг нь одоо ямар учиртай вэ гэхлээр дэлхийн ёс заншлыг тэр хөрөнгөөр бэлэгддэг учраас 유월절을 통해 하나님께서 베풀어 주신 그 구원의 은혜에 힘입어 더 이상 세상의 서론적인 것에 매이지 않겠다는 거예요. За тэгээд тэр дэлхийн тэр ёс заншлаас одоо салгаж эсгээгүү талахыг идэх нь тэр дэлхийн ёс заншлаас одоо салж одоо бурхны одоо ёс заншилд одоо орсон гэдгийг илэрхийлж байгаа. 예수님이 십자가 지신 날도 유월절 기간이었습니다. За одоо Есүсийн загламж цовдлогдсон өдөр бол энэ дээгүр өнгөрөх баярын өдөр байсан. 예수님께서 십자가에서 흘리신 보혈을 통해 우리 인생의 모든 저주는 끝이 났어요. Тэгээд тэр Есүс Христийн загалмай дээр урсгасан тэр үнэт цусаар дамжуулан бидний амьдралын бүх одоо хараал дууссан юм аа. 그 이후로 우리는 더 이상 과거의 문제에 집착하고 매여 있을 필요가 없습니다. За энэний дараагаар бид нэр өнгөрсөн үеийн тэр асуудлуудтайгаа зууралдах ямар ч шаардлага байхгүй болсон. 예수를 그리스도로 영접하는 순간 우리는 모든 과거 문제에서 끝이 나요. За Есүс Христийг хүлээн авмагц одоо бид нүгэл ба өхлийн хуулиас бүрэн чөлөөлөгцөө. 지금 말씀드리는 문제가 무슨 문제냐? 죄 문제, 죽음 문제, 지옥 문제 얘기하는 거예요. 심판 문제.
За одоо хэлж байгаа юу чөлөөлөлт бол одоо бид нар тэр гим нүглийн асуудлаас одоо бүрэн чөлөөлөгдсөн 원래는 нэг хэлж байгаа нь. 죄와 사망의 법에 있던 죄인이었던 우리가요. 예수 그리스도를 믿는 그 순간 유월절 언약처럼 패스오버 되는 거예요. За угаасаа бидний тэр гим нүгэлтэй байсан хүн төрлөختнийг Есүс Христийн тэр загалмай цовдлогдсноор бид одоо гим нүглээс чөлөөлөгдөж Пэсовер болж өнгөрсөн гэж 근원적인 감사는 여기서 나와야 되는 겁니다. тиймээс бид Бурхны тэр Есүс Христээр дамжуулан баталгаажсан авралын баяр баясгалан 지나가다 5,000원 줍는 것보다 사실 이게 더 감사한 일이라고요. өнгөрсөн байдалдаа бид нэр одоо автах биш одоо Есүс Христийн цусаар одоо бүрэн одоо гимнэлээс чөлөөлөгдсөн юм аа. 사람의 얼굴에 나이가 들수록 굳어간다는 말이 있대요. За хүмүүсийн нүүр царай нас хөгшрөх тусам 저는 아직은 젊어서 잘 үг 모르겠습니다. байдаг. Би одоохондоо залуу болохоор сайн мэдэхгүй байна. 그러나 하나님께서 인간을 처음 창조하실 때 흙으로 빚으셨죠. За бурхан хүмүүсийг одоо бүтээхдээ хөрс шороогоор бүтээсэн байдаг. 그렇기 때문에 시간이 지날수록 진흙에 물이 마르면서 점점 굳어간다는 말이 За 있대요. тиймээс одоо хүмүүсийн нас ахих тусам тэр нүүрэнд царайны хувирал одоо өөрчлөлт байхгүй нэг хэвэн болдгоо гэж 그래서 나이가 들면 화장을 아무리 해도 좀 푸석푸석한 느낌이 있고 그런 тиймээс 걸 одоо 느낀다고 합니다. нас өгшрөх тусам нүүр царайгаа одоо нэг будаж янзлахад сайн будаг хүлээ авахгүй тийм болчдөг гинэ. 아직 우리 몽골 예배국에는 없는 것 같아요. 그러시는 분들은. За одоохондоо манай Монгол цуглааны хүмүүст тэр байдал илэрсэн хүмүүс араханда болоогүй байх шиг байна. 그러나 하나님께서 진흙으로 사람을 만드시고 끝낸 게 아니셨어요. Гэтэл одоо бурхан одоо хүмүүсийг хөрс шороогоор бүтээгээд тэр чигээр нь одоо орхиогүй юм аа. 그 코에 생기를 불어넣으시고 생명으로 만드셨습니다. За тэр хүмүүсийн бүтээсэн хүний одоо хамарт нь амины амьсгалыг одоо дүүргэж өгсөн. 그렇기 때문에 우리는 이 감사를 통해 생명력 있는 삶을 살아야 합니다. Тийм учраас бид нэр одоо талархалтайгаар бурханд ам өгсөн тэр бурханд одоо үргэлж талархах хэрэгтэй юм 굳어질 аа. 이유가 없어요. Бид тэгж хатуурах одоо шалтгаан байхгүй юм аа. 감사하는 인생은 날마다 얼굴에도 생명력이 느껴집니다. За тэр талархалтай нүүр царай бол өдөр бүр баяр баясгалангаар дүүрэн байх болно. 왜? 인생의 생동감을 이제 체험하는 통로가 바로 감사기 때문이죠. За талархал бол одоо тэр одоо амьдралын эрч хүчийг одоо идэвхжүүлдэг чухал одоо хүчин зүйл юм аа. 사도 바울은 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 그랬어요. За Илч Паул одоо үргэлж баярал тасралтгүй залбир бүх зүйл талархалтай бай гэж одоо хэлсэн байдаг. 하나님이 원하시는 모습이며 이게 하나님 자녀의 원래 모습이에요. За энэ бол одоо бурхны одоо хүүхдүүдийн байх ёстой нүүр царай юм аа. 항상 기뻐하라. За үргэлж одоо баяртай бай. 복음화는 가능합니다. За энэ бол одоо сайн мэдэн дотор 우리 몽골 예배국 모든 성도님들이 예수 боломжтой зүйл юм 생명으로 аа. 구원받은 은혜에 대해 이 근원적 감사를 회복하시기 바랍니다. За Есүсийн аймаар дамжуулсан тэр авралын нэгүслийн төлөөх талархал нь манай Монгол цуглааны бүх итгэгчдийн амьдрал дүүрэн байлгах болтугай гэж одоо итгэж байна. 그리고 이 감사에 대해서 생활화를 시켜야 돼요. За мөн одоо бид энэ талархлыг одоо амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм аа. 하나님께서 이스라엘 백성에게 두 번째로 지키라고 말씀하셨던 절기가 바로 맥추절입니다. За бурхны одоо Израильчуудад тушаасан тэр баяруудын хоёр дахь тэмдэглэлт баяр бол өнөөдрийн энэ ургацын баяр юм. 이제 당시 보리 추수를 끝내고 첫 열매를 거둔 것을 감사하며 지키는 절기였어요. За энэ баяр бол одоо тухайн үеийн тэр үр тариаг тарьж хураагаад дуусны дараа анхны ургац сураалтын төлөө талархал илэрхийлэх баяр байсан. 시기적으로는 이제 6월절 이후에 7주가 지난 50일째였기 때문에 오순절이라고 부르기도 했습니다. За тэр үедээ одоо дээгүр өнгөрөх баяраас одоо хойш 7 хоногийн дараа буюу 50 дахь өдөр одоо тэмдэглэдэг энэ баярыг одоо 7 хоногийн баяр гэж одоо тэмдэглэдэг. 우리에게 이제 사도행전의 그 오순절이 조금 더 익숙하긴 하죠.
За тэр баярыг болохоор зэрэг Библиэд болохоор Пентекост гэж нэрлэдэг байгаа. 그런데 이때의 원래 의미는 사실 추수했던 그 보리에 대해 첫 수확에 대한 감사를 드리는 날이었던 거죠. За энэ нь болохоор зэрэг тухайн үедээ бол тэр тарж ургуулсан үр тариагаа анхны үр тарианыхаа ургацыг авсан тэр талархлыг илэрхийлсэн 이 баяр байсан. 맥주절은요 첫 열매를 거두고 하나님 앞에 가장 처음 거둔 열매라는 것뿐만 아니라 내가 가장 소중하게 여기는 것을 하나님께 드린다라는 의미도 있는 날이에요. За тэгээд энэ ургацын баяр нь болохоор зэрэг тэр анхны ургацыг өргөхөөс гадна одоо надад байгаа хамгийн үн цэнтэй зүйлээ бурханд одоо юу ч хамаагүй одоо өргөдөг одоо итгэлийнхээ сэтгэлийг харуулдаг баяр юм аа. 그래서 오늘 성경에도 읽었듯이 빈손으로 내 앞에 나오지 말지어라 그랬어요. Тиймээс одоо өнөөдөр энэ ишлэлд байна шүү дээ. Бурханы өмнө эрэхтэй хоосон гартай бүрээ гэж одоо хэлсэн 이것은 байгаа. 하나님께서 뭔가가 부족하고 받기 위해서 말씀하신 것이 아닙니다. За энэ нь одоо бурханд одоо юм бүхэн дутагддаг учраас ингэсэн хэрэг биш юм аа. 천지를 창조하신 하나님이에요. 뭐가 자. 부족하겠습니까? За бүх зүйлийг бүтээсэн бүтээгч бурхан юм аа. Бурханд юу ч одоо дутагдах зүйл юу ч байхгүй шүү дээ. 온천하 만물의 주인이거든요, 하나님이. За бүх орчлон ертөнцийг бүтээгч одоо бурхан шүү дээ. 그럼에도 예물을 드리려고 하신 이유는 우리의 마음이 어디 있느냐를 확인하기 위함이에요. Тэгээ тэгсэн мөртлөө одоо бурханд одоо хоосон ирж болохгүй гэсэн нь одоо юу вэ гэхээр бидний одоо зүрх сэтгэлийг одоо илэрхийллийг одоо харах гэсэн хэрэг юм. 예수님께서도 보물이 있는 곳에 네 마음이 있다라고 말씀하셨습니다. За Есүс хэлэхдээ тэр эрдэнэс байгаа газарт сэтгэл зүрх бий гэж хэлсэн байгаа. 지금 이 시대는 물질이 모든 사람의 주인 노릇하는 시대예요. За энэ эрен үе бол одоо бүх одоо хөрөнгө материалын эд баялагын зүйлд одоо 모든 사람이 돈 중심으로 살아가는 анхаардаг 시대잖아요. одоо үе юм. Бүх хүмүүс одоо мөнгөнд одоо дурладаг. 그러한 시대 가운데 감사의 예물을 드린다는 것은 예수 그리스도가 나의 주인입니다라는 믿음의 고백과도 같은 거죠. За энэ эрен үедээ одоо энэ амьдрал дундаас одоо бурханд миний одоо итгэл ийм одоо илэрхийлэлтэй юм а гэдгийг харуулсан одоо өргөл өргөх баяр ёслол юм. 그래서 맥주 감사 주일에 헌금하는 것은요. 한 해 동안 하나님이 반년 동안 나를 지금까지 인도하시고 앞으로도 완벽하게 인도하실 거라는 믿음 가지고 감사의 고백을 드리는 거예요. За тиймээс одоо энэ одоо ургацын баярын талархлын өдөр эзэнд одоо үнэхээр би талархалтай баяртай байдгаа гэдгээ илэрхийлж өргөл өргөдөг өдөр байгаа. 사실 요즘 시대는 참 이 감사라는 거를 많이 망각한 시대입니다. За үнэн дээр одоо энэ сүүлийн үе бол одоо талархалтай хүмүүс одоо тийм их байгаа болсон. 제가 가장 처음 몽골어를 배운 게 셈베노와 바야를라예요. За миний одоо хамгийн анхны одоо Монголд одоо мэдсэн үг бол сайн байна уу баярлаа гэдэг үг байсан. 감사합니다. 저는 가장 많이 쓰는 말일 거라고 생각했어요. За баярлаа гэдэг үгийг одоо үргэлж хэрэгэлдэг одоо хэрэгэлдэг баах гэж би бодсон. 근데 제가 지금까지 생각보다 바야를라라는 말을 많이 들어본 적이 없어요. Тэгтэл одоо хүртэл одоо энэ Монгол цуглааныг одоо хариуцаж байхдаа баярлаа гэдэг үгийг тийм сонсож байгаагүй үгүй байсан. 그만큼 감사가 습관화되지 않은 것이죠. Тэр хэмжээгээр одоо манай монголчуудад баярлаа гэдэг үг одоо хэрэгждэг тийм олон хэлдэг үг биш юм а гэж ойлгосон. 감사하는 연습 또한 필요합니다, 우리는. За үнэндээ бол одоо тэр баярлаа гэдэг үг бол бид нэр одоо дадлахжуулах хэрэгтэй юм а. 매일의 삶에서 감사하는 이유를 찾아야만 해요. За өдөр бүр амьдрахдаа амьдралаасаа одоо баярлах зүйлийг баян хайх хэрэгтэй. 하루를 마무리하면서 감사일기를 쓰는 것도 굉장히 좋은 방법이에요. За өдрийг төгсгөлд талархлын тэмдэглэл хөтөлж байх нь бас чухал юм аа. 제가 사실 요새 이거 하고 있거든요. За би одоо сүүлийн үед одоо энийг одоо энэ талархлыг 오늘 만나라는 тэмдэглэлийг одоо хийдэг гинэ. 우리 묵상집에다 매일 아침과 저녁에 이제 무언가를 계속 쓰는데 밤에 감사를 계속 고백하고 있더라고요. Тэгээд одоо маргааш одоо хийх ажил одоо өнөөдрийн хийсэн ажлаад өгнээд
тэгээд тэмдэглэл хийхээр зэрэг одоо байнга баярлах одоо талархах зүйл байнга одоо гарч ирж байдаг. 감사할 거리를 찾아보면 너무 많아요, 사실. За үндэ одоо талархлыг хайх юм бол зөндөө олон байна. 너무 많이 받았기 때문이죠, 하나님 앞에. Одоо бурхны өмнө одоо үнэхээр талархлыг байнга авдаг учраас. 제가 어떻게 이렇게 몽골 사람들 앞에서 하나님의 말씀을 전달합니까? За би яаж одоо ингэж монголчуудын өмнө гараад ингээд бурхны үгийг дамжуулж байна 우리 вэ? 앙카 만난 거, 빌게 만난 거 너무 감사한 일이잖아요. За анхаатай уулзсан одоо бэлгээтэй уулзсан тэр бүх зүйл үнэхээр одоо баяр талархалтай 오늘부터는 байгаа 이제 үстэй. 우리 새 가족 토야 성도님 모신 거에 대한 감사도 Өнөөдөр бас 적어야죠. одоо шинэ гэрүүл одоо туяа ирсэнд бүр баярлж байна. 그만큼 우리가 감사할 것을 계속 적어 보시면 За тэр хэмжээгээр бидэнд одоо талархах зүйл зөндөө байдаг юм а. Тэрнийгээ бид 생각보다 нэр 내가 잊고 살아가는 감사가 템득히- 너무나도 많은 게 발견되실 겁니다. тэмдэглэж одоо санах юм бол дүнх юм бол бидэнд үнэхээр баярлаж талархах зүйл зөндөө байна. 이렇게 삶 속에서 우리가 감사할 것을 찾고 고백할 때 습관화가 되는 거죠. За ингэж одоо бид нэр амьдралынхаа дундаас талархах зүйлийг хайх юм бол дадлагжуулах одоо хайж бичиж хайх юм бол одоо бидэнд дадлагчих болно. 어떤 한 신학자는요, 만약 하나님께서 사람을 저주하신다면, 만약이에요, 절대 그럴 일 없으시겠지만, 가난이나 병으로 저주하는 게 아니라 감사하지 못하는 메마른 마음을 주실 것이다라고 했어요. За нэгэн Библи судлаач хэлэхдээ хэрэг бурхан хүнийг харах юм бол тэр тэднийг өвчин эсвэл одоо ядуурлаар биш юм аа. 한번 생각해 보세요. 얼마나 비참해요. 감사하지 못하는 За 거. харин талархах чадваргүй хуурай хоосон зүрх сэтгэлээр харах болно гэж хэлсэн байна. 감사하지 못한다는 건 만족이 없다라는 거거든요. За энийг одоо бодож үзээрэй. 사실 하나님으로 채워지지 않는 마음은 이 만족이 없습니다. За энэ нь одоо мэдээж одоо талархалгүй амьдрал нь аль хэдийн одоо хараагдсан амьдрал юм аа. 먹어도 부족하고 За одоо бид нэр идээд одоо дутагдaltaй байнга дутагдж 벌어도 부족하잖아요, 요새. мөнгийг одоо олоод байнга дутагдaltaй байдаг үстэй. 그런 시대가 왔잖아요, 지금. За тийм одоо 90 үед байгаа үстэй бид нэр. 마치 그게 당연한 것처럼 모든 사람들이 살아가잖아요. 부족한. За гэтэл одоо энд одоо болдог зүйл гэж одоо хүмүүс тэгж бодож амьдарч байгаа 그때 үстэй. 주시는 하나님의 은혜를 계속 잊어버리잖아요. За тэгэхээр тэр бүрд өгсөн одоо тэр бурхны тэр хайр ивэлийг ажислалыг одоо байнга мартаж байдаг. 그만큼 감사가 생활화된 삶은 너무나도 중요합니다, 우리에게. Тэр хэрээр одоо биднэрт одоо амьдралдаа талархалтай байх нь бол одоо хамгийн чухал юм аа. 우리 스리랑카 분들은 감사합니다. 어떻게 말합니까? Шри-Ланкаар баярлаа гэдэг юу гэдэм бол? 스토리? 히스투디? Студи. 네, 히스투디가 생활화가 돼야 돼요. Студи яг амьдралд дадлагтай болох хэрэгтэй. 네, 우리 몽골 예배국 모든 성도님들께서는 삶의 모든 발걸음을 이 감사로 채우시기 바랍니다. За тэгээ манай Монгол цуглааны бүх итгэгч гишүүд одоо амьдралынхаа алхам бүрийг талархлаар дүүрэн байлгаж өдөр тутмын амьдралын 감사가 нэг хэсэг 생활화되어질 때 болох. 하나님께서 부어주시는 더 큰 은혜를 확인하실 수 있습니다. За талархалтай байх юм бол одоо бурхны тэр өгсөн тэр ажлыг 은혜를 одоо 확인하시기 바랍니다. ажлыг одоо мэдэрч таашаах чадах юм аа. 결론입니다. 어떤 목사님께서 하나님이 주시는 복은 기성복이 아니라 맞춤 복이다 그랬어요. За нэгэн пастор бурхны өгдөг ажлууд бол бэлэн хувцас биш. 제가 지금 입고 있는 옷이 다 맞춤 양복이거든요. За харин захиалгаар хийлгсэн хувцас байх хэрэгтэй юм аа гэж илэрхийлсэн байдаг. 기성복을 입을 수가 없어요. За тиймээс хүн бүр одоо өмсөн хувцас нь одоо өөр таарсан байх хэрэгтэй. 제 몸매가 마네킹과 같은 몸매라면 기성복을 사 입었겠지만 Одоо миний одоо хэмжээ тэр юу лээ модель шиг тийм биш боловч тэгтээ надад одоо хувцас одоо таарсан байх хэрэгтэй. 저는 아무데나 가서 와이셔츠를 사면 목이 잠기지가 않습니다. За би одоо дэлгүүрээс юу цамц авах юм бол ингээ хүзүүн таардаг гинэ. 그래서 제 몸에 이렇게 맞춰서 입어요. 셔츠든 정장이든. Тиймээс одоо тэр хувцсыг би өөртөө тааруулж тохируулж засаж 대부분의 남자들은 그래요.
Ялангуяа одоо эрэгтэйчүүд тийм байдаг. 몽골의 델도 마찬가지죠. За Монголд ч гэсэн одоо дээлийг өмсгöd бас тааруулдаг үстэй. 우리 앙카의 이제 장모님께서 델을 만드는 직업을 갖고 계신데요. За анхаагийн хадам нь дээл уралдаг гинэ. 그래서 제 사이즈가 앙카랑 비슷하다고 하나 어떻게 맞춰서 보내주신대요. Тэгээд одоо анхаатай ойрхон хэмжээтэй учраас дээл захиасан байгаа 물론 гинэ. 돈은 드릴 겁니다. 돈은 드릴 거예요. Мэдээж мөнгөний өгнө. 하나님이 주시는 복은 기성복이 아니라 맞춤이다. 무슨 뜻일까요? За бурхны ажиллал бол одоо зүгээр бэлэн хувцас биш юм. захиалгын хувцастай. 우리 한 사람 한 사람 개개인에게 하나님께서 최고의 계획을 가지고 계신다. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо бурхан бидэд нэгэн жигд ханддаггүй харин хүн бүрт одоо тохирсон гайхалтай төлөвлөгөө байдгаа гэсэн үг юм аа. 같을 수 없어요. 그래서 남과 비교할 필요가 없습니다. Тиймээс бид одоо адилхан байх албагүй юм аа. Өөрсдөө бусдад харьцуулах шаардлагагүй юм аа. 오늘 성경 예레미야 29장 11절을 제가 적어놨는데요. 한번 우리 몽골 분들이 읽어 주실 수 있을까요? За энд Иремья 29-ийн 11-ийг одоо бичсэн байгаа. Тэгээ манай монголчууд уншихыг хүсчээ. 자, 읽어보겠습니다. Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүйн найдварыг өгөх гай гамшигын бус сайн сайхны төлөх төлөвлөгөөнүүд юм аа. 아멘. 아멘. 무슨 뜻이냐? 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라라는 하나님의 말씀입니다. Энэ бол одоо бурхны үг байгаа. Тий. 우리의 과거와 현재와 미래 모든 문제는 이미 예수 그리스도께서 십자가 위에서 다 끝내셨어요. За бидний одоо өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх одоо асуудлыг одоо бурхан загалмайд одоо шийдвэрлэсэн байгаа. 과거에서부터 지금까지 인도하신 에베네셀의 하나님. өнгөрснөөс одоо хүртэл биднийг хамгаалж удирдах байгаа бурхан. 그리고 지금 현재도 나와 성령으로 함께 하시는 임마누엘 하나님. За тэгээд мөн одоо ч гэсэн бидэнд Библиэр дамжуулан бидэнтэй хамт байгаа бурхан. 그리고 우리의 모든 것을 준비하시는 여호와 이레의 하나님. Тэгээд мөн одоо бидний бүх зүйлийг одоо бүтээж өгсөн бүтээгч бурхан. 우리의 과거 문제, 현재 문제, 미래 문제 사실 우린 염려할 이유가 없어요. За тиймээс бидний өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх асуудалд одоо шүүмжлэх шаардлагагүй юм аа. 왜? 그 하나님이 우리 하나님이거든요. бурхан одоо бидний хүн бүрт зориулсан төлөвлөгөө байгаа. Тэр бурхан бол бидний бурхан юм аа. 우리 몽골 예배군 모든 성도님들께서 완벽히 보장된 미래와 참 소망 주신 하나님의 계획을 붙잡고 항상 감사하시기 바랍니다. За манай Монгол цуглааны бүх итгэгчид төгс баталгаатай ирээдүй жинхэнэ найдварыг өгдөг бурханы төлөвлөгөөг баримталж үргэлж талархалтай амьдрнаа гэдэгт итгэж байна. 와 있는 몽골에 6만 명, 한국에 와 있는 몽골 6만 명 살려낼 수 있는 귀한 축복 속에 들어가시기를 예수님의 이름으로 기도하겠습니다. Тиймээс одоо Солонгост одоо ажиллаж амьдарч байгаа 60 мянган одоо монголчуудад энэ сайн мэдээний нэгүслийг одоо бидрүүлж түгээхийг одоо түгээж одоо итгэл амьдралаар амьдрахыг хүсье. 사랑의 하나님, 하나님의 은혜로 예수를 그리스도로 믿게 하시고 죽음의 저주에서 완전히 패스오버 시켜주심에 감사를 드립니다. Хайртай эзэн минь ээ, бурхны хайраар бидэнд аварч биднийг сайн мэдээгээр дамжуулан ариун нэгүслэлд хүргэсэн эзэн танд баярлалаа. 우리의 남은 삶 감사만을 고백하는 인생이 되게 하여 주옵소서. Бидний үлдсэн амьдралыг үргэлж талархлаар дүүрэн итгэлийн амьдралаар амьдруулж өгөөч. 어떤 환경과 상황에서도 하나님 앞에 감사라는 믿음의 고백이 되어지게 하여 주옵소서. Ямар ч нөхцөл байдалд үргэлж бурханд талархан амьдрдаг итгэлийн амьдралаар 1년 биднийг удирдаач. 365일 내내 하나님이 내게 주신 구원에 대한 감사와 감격이 넘치는 인생 되게 하여 주옵소서. Бидний амьдралд бурханы өгсөн энэ авралын ажиллал үргэлж дүүрэн бэлхэж байх болтугай. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.